Imali smo pronađen kokain u magacinu Volin. Neki su čak sada u medijima povezali i to da se manjinska vlada formira u trenutku kada uprava carina, čijeg ste kadra vi postavili, pokrenula je taj lanac, odnosno prekinula je taj lanac šverca. Kako komentarišete te detalje? Dovodim ih u korelaciju sa formiranjem manjinske vlade. Zamagljivanje onoga što je glavni problem Crne Gore. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koji je povezan sa politikom, ali ne sa ovom politikom. Mislim, ima mnogobrojnih informacija, ne mogu da ih podijelim sa vama, ali sve ukazuju na jednu činjenicu, da je crnogorski manir win, 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 špediter je kriv. To je igra u kojoj neko želi da zaštiti nekoga. Koga? Ja to ne znam. Ali je upravo to razlog koji treba dodatno da nas sve upozori da promjene u tužilaštvu su prijeko potrebne. Da ne mogu da čekaju ni jednog jedinog sekunda. Jer je dovoljno svim građanima tih priča koje liče na pozorište u kući. Mi moramo da budemo odgovorni u svakom trenutku i na svakom mjestu. Ja moram da vas podsjetim da je u ovih 15 dana otkriveno 3 puta, sasvim slučajno, 3 zaplene. Skanka 5. 11. kokaina i, kao što ste vidjeli prije neki dan, na Božaju. Znate li vi da je na taj način pokazano da mi možemo samostalno, bez podrške međunarodne zajednice, kao što je bilo prije nekoliko mjeseci, da odradimo taj posao. Ali znate kako? Samo sa časnim, savjesnim, profesionalnim i odgovornim ljudima. Mogu da vam odam samo ono što je sigurno tačno, a možete provjeriti. Onoga trenutka kada su promijenjeni ljudi na ključnim pozicijama, skener i šef, sve je drugačije. A doveli se ljude koji su odgovorni i žele da pokažu da ova država može institucionalno da djeluje. To je rezultat te zaplene. Ja mislim da je ona preskonferencija koja se desila prije nekoliko dana najbolji dokaz kako specijalno državno tužilaštvo radi. Pogledajte te zamjene teze, pa ćete vidjeti dokle smo došli. Da je mene, kao što imam sad perut, dotakao neki prah kokaina, ja bi već bio uspužen.